akan ayaw magkawas ako. Pagkali na ito, nasira ko sa pamumita ating patututo. Kailan tulog sa kakain na yan. Tamaan ko ni kabot no, pangkara ating mo, ikanan ta, hawaay sa ito, mamaanay, no, sa pamumita, ahanap mo. Ani niya sa kakat, kung kasi ang kawas, saka, inihata kita malasay pa sa kato, takaw, nanay ata, ano man sa mamaan ko, parang sa namita, sinalutan ka, ano siya ayaw ng kawas, patururun tumita, ayaw ng kawas ko, harapin tumita, ato na pansaan ng iso. Sa ko kawas, ini prorit, di by 天第四节讲到第5节，早上kawas kau mikasya ay ko bangsa na mo tumuwagi pangtaray katungan sa kau bahmakay ko bangsa tumuto pangtaray kahiraan minta kansaan cinta bahmakan cinta nawali inaayay ko tapang umitaotay ko sinihara minta umitaotay karena sa ikakahayan ko dikasakalit minta ang kusuali ini ulit nanay ata mulatio kita tuminatio magkanta ko kapag
Haleluya. Kasihan dulu. Katakan kita untuk kansya ijiwamaan. Katakan tentang penurun akan kata. Soalnya itu orang yang kawan sana itu kememean. Sisita itu rusak menentang. Pak Israel kita nak kuama kita tu kememean. Saka ya ayaw nenta ang pasaka to kansya ijiwamaan. Saka punungan hamita sa likata ang pasaka tuturon. Dan hamita amin kansya ang ito kuama itin kakarayan. Bituran kita sa likata. Pertamaan itu dari satu orang anak yang bapak kemarin maka kami pakai minum itu kami pakai dari pemaaf orang sekalian bagaimana kami sekalian pemaaf ini bapak kami katakan kerja atau orang sana ada yang kalian cincin di masyarakat kita menaikkan baru sabang cincin di warna cincin pakai hanya pengangan itu amin. Jadi kita mulai atau ini terakan kali pahakah sanai alatio. Katamaan ko, sakit atau orang berkawas. Papanak kita ini panggarai surat. Mata urutok mata uliar ko. Katalarong no orang berkawas. Katakarang no orang berkawas saan panak kita na. Saka kita tadi kata, hanin tak ko kalau sama orang berkawas. Anda hanin tak ko kalau sakit. Umat hati ako, mamalayak numinta. Paparumita ko, kapag numinta to. Rulay atau pasir, saka ini kita isinanong to para sa kaya lumawas, urahan pa kung kawas. Ulah
Guyuran orang kita, yes, akan kita cari kata kata. Jadi kita apa cuma itu baru tuh katakan turun. Apalagi kita pakai
Parinay, uurahin. Teka, turang ko, uurahin kawas. Upiti aral na nita, upakarutoan nita, uurahin kawas. Nanayata, hati ka kumaruto to, kumemihan. Ituloy kita kata. Nanayata, takot mo niya mga ang. Kaputan kami. Itini kami, patara to paruto. Usarin nito ko,